Pametan je dete moj uči školu, gledaj se ga. Ajde. I viš, koja velječka najboljem svetski političar? Kemal Atatürk. Koja je najboljem svetski pevač? İbrahim Tatlıses. Gledaš, kaži me babi, koji se prvite ljudi što je došao na zemljata? Adem i žena mu Ava. Turci mi Ne je! pleskaj gluposti, ne vrtite istorijata vaka. Adem i Eva. Адам и Ева, ти си правил грешка, ама ова грешкава го правил тия юдеи. Тия го влече Ганив, влече Америка, влече Ция, влече Русия, сите влечеле да биде Адам и Ева. Адам и Ава. И първите люди što бил на Дунява биле турци, белечка. Турци биле. Ne zbori gluposti. Гледай Ne zbori се, gluposti. гледай се го. Кој е најголем светски юнак, белечка? Turski. Турски и светски. Petar Neuvovski. Точно! Ajme, Pere! Bravo! Bravo! Гледай! Bravo! Това вашите го лажат. Учите мешан паралелке. Зато е вако. Jeste. Dobro uči djeteto. Da uči. Treba da uči od makedonskата Evo istorija. pišem ja na drugu školu. Ja. Ne. Ubo uči. Ubo uči. Uči. Pa makedonskата istorija, znaš li koliko je golema i značajna, a? Pa znam. Znaš. Si čuli ti nekoga za Aleksandar Makedonski, ajde te prašam. Sam čuo. Pa si čuo? Od Marijove. Si brkal malo, a? Da be, te ital pešte bi što pre na Turcite trikojiće pre. Znam ja te. Aleksandar Makedonski, komšo moj, bil najgolem vojskovodec. Najgolem! Aleksandar Makedonski, komšija moj, bil najgolem kopu. I ja da ti kažem, znaš kako rastel be, tatko mu od Aleksandara be, to je Filipa be. Sad će mi kažu da ti si bil sa njegom. Ja nisam bil, ama od dedo mi dedo, pa dedo te bil sa njegom. Burhan dedo mi bil sa njegom. Sa Aleksandar Makedonski. So Filip se tatko mu be, ušte pajako od njegov. Abe, ne treš ti gluposti. Slušaj da ti kažem. Aj, mogu sakam da te slušam, ajde. Kaži, pa nešto izlaži, ajde. Dedo mi Burhan imal golem čifli, imal pari mnogo. A ove Filip bil kaj njegov momak be. Sve mu preja što saka, mu rabotel, mu preja to, mu preja lova. Ama dedo mi bil sa meksarce, znaš? I go zasakal vate, ako bil djaur, go sakal. I mu rekao vate, slušaj be, Filip, ja tebe, pošto mnogo ti sakam, će ti dem eno magarica. Da go javaš, da go mozeš, em go javaš, em go mozeš. I će go magaricava, će mu najdeš ti ime. I dedo mi, što mu prejal fala, Filip u stvari, što mu prejal fala na dedo mi, magaricava go stel Bukefala da se vika. Razviraš? I koga? I da, em da mu ide pametet na magaricava, em da mu ide na dedom. A poslije te, Aleksandar, to je Pilajduk, krade, vamo, tamo, go stelje rabota u carina i napravo mnogo pare. I сега, ajde, sramote raboti carina da ide so konj. So magarica, zemal jedno konj. I to je zdrav poštio mačinije te. I od merak za dedomi, od magaricava, od dedomi go krsti konjot Bukefal. Razbiraš? Abe, ne tresi gluposti, be, ja zborim za vistinski ličnosti, za Kari Marko, za Karkoš, za tako. Ti mi treseš gluposti! Pa znam be ja i Karkoša znam, i Čoče Petrova znam, i Aerodrom znam, i Kisela voda znam. Ja sam tebe ne pomogao! I ovo znam, Čekaj i me! ka Abeda znam. Babi, pazi ma pare. Сега ќе пишем ја еден тикет. Што сака нека биде, да види како ќе зашли.
Pa šta je ovo, Boga mu pa ljubim. Ljudi moji, pa gdje sam ja upao, majko? Burum, mušteri! Povedete, semnete. Šta se tu dešava? Imaš se šta popiti tu? Što će se napijete, mušteri? Jednu kafu, prosim. Babi, Ko je Belija? Ljudi. ne znam. Mi prosio prvi, paraš jednu kafe. Nego znam. Bez šećera, molit ću. Idi na Jer mi je šećer stigo preko koljena. Jednu pepeljaru, molit ću vas. Rekao sam pepeljaru. Inspekcija! Molim vas, pozovite mi gasić. Ma koje su to novčanice ovdje? No smoking here. Ne pušimo ovdje. Šta se dešava? Po čemu? Jeste u Evropu možda otišli? Baba, vikaj go dedo. Da mi onda jednu tasnu donesi umjesto pepeljaru. Ali na tvoju odgovornost pazi malje. Ljudi moji, ja ne prepoznajem ove novčanice. Ima samo jednu nulu. Pa bi se lijepo sjećati u mojem vremenu da su novčanice imale 6, 7, 8, pa čak i 10 nula. Imali. I to je velika para, razumete. Mogu li se kupiti pola hljeba, recimo, i 2 jaja. Ili cijeloga hljeba bez jajeta, razumete. Alo, Ja ću to ponijeti sa sobom, moram provjeriti stvar, razumiješ. alo, babi, par gut dođi. Ima ti tražen drogaš će izgleda. Ajde. Evo idem. Drže Tito! Samo želim, dobro vješće. Dobar dan, drže Tito, kako se drže Tito? Pa Evo nije mi da smo se spremni zahvaljujem. da primamo vaše počasnu paljbu, gospodine drže Tito. Libliš, Nemojte pađe, da Birno! se Birno drže Tito došao! si opet Draže drže Tito! Bergu! Pa nisam trebali toliko, radite na to. Birno, na lijevo pozdrav za drže... Na lijevo pozdrav! Oni su pioniri, nemojte zamjerati. Na drže Titota pozdrav! Pozdravljeni. Pesmata za glavni od... Daj se dom. Lijevo drugata! Pesmata za glavni od 3, 4, šumama! Pa to je prava stvar, razumiješ. I gorama naše zemlje ponosne idućete partizana slavu Boga donose. Birno! Nama su voljno! More drže Tito kako država golem što imali mijeve. Tako je. Golem, nekako turska, ama bil golem država. A mene su rekli da kad ti si umro drže Tito. Laža ova majko mu stare. Ova enciklopedija sve laže. Moji jašare, čujem da se toga oko mene priča svašta ovih dana, razumiješ. Ali ba da li je to stvar, razumiješ. Koji su ti to skojevci? Veoma dobri momci. Da, ove je Ibiš, ove je deteta Dibiš. A mogu pitati nešto, gdje su ti skojevke? A skeptije se mužilja Zna da se ranije imali puno skojevke. Da, svi valjamo se... A da sam znao, ja bih pojao svoju. Jovanko, razumiješ, sam je najveća skojevka. A ova paze mene drže Tito. Moramo malo popuniti stvar, razumiješ. Ako nema problem drže Tito. Nema problem drže Tito. Pogledaš je malo Titjano, ova, Lijepe stvari, lijepe stvari. mi je Jovan, evo mi je rabotamo, bratstvo jedinstvo, ova kako se vika. Baš me to radi, baš me radi. Silema, sve, dobri ste drže Tito, To su dobri ste. lijepe stvari. Da, dobri ste. To su bile lijepa vremena, dragi moji jašare. Vidiš ovoga čovjeka, ovoga narodnog heroja. On je bio pravi drug i borac. Svaka čast, druže Prdeško, moram te pozdraviti. Ljepiću. Znaš ti ovaj? Pa ko ne zna druga Prdeška? On je bio heroj rata, razumiješ? Veliki alhemičar. Toliko smo bitaka mi s njim dobili drugovi moji drugarice, da to nemam riječi iskazati, ali moram pomenuti druge učesnike u ovome ratu, razumiješ? To su bili, moram sad malo se sjetiti,
Bata Živojinović, bio Dalmatinac, on je simpatični Boris Dvornik, on je ljubavnik partizanski, Samarđić, Ljubiša. Da. A iz Makedonije, koliko se ja sjećam, bio Červenovski. Crvenkovski. Upravo tako. A, Sve su to bili veliki heroji. Kuršo! Ajdemo, Kuršo! Maračata, evo ga druže Tito, zašto lažeš ti umreo druže Tito? Koga to vidim? Druga Pardeško, moga suborca. Heroja, svaka ti čast. Moram te pozdraviti. Raduje me što vas vidim u živom. Ali moram primetiti da vi uopšte niste ostali pobogu. Pa je li to moguće? Šta ste radili? Vjerovatno niste imali vremena. Nije ti isto ovo. Nije ti. Ove od deteta je njegov dete je ovo. Ljudi, šta se sad dešava? Ne mogu objasniti stvar. Jeste faci. Jer moguće to da liči na svoga pravilnika, sad ne znam Liči, koliko tebi koji. vađa se kopir za tamo. U svakom pogledu čestitam. Hvala, hvala. Evo ga me druže Tito, ljubičice, Bela, tebe bolje od Nadina. Tako treba. Ja sam volio on razumio. Druže Tito, ama mi imamo golem problema, a možeš da pomogneš. Mi imamo problem sa Grčka, tako da ni menjava imeta. Ljudi moji, to je staro pitanje. Već sam o tome čuo. Lazar mi je puno govorio gore, razumeš? Čak je Kira 2 puta dolazio. Pokušao doći, ja sam malo odložio njegov dolazak. Rekao sam neka stvari nervno, razumete. To ćemo srediti. Imamo rješenje. Druže Tito, kako doljeti? Ja sam satelitom. Sa Gagarin! Gledao sam tamo, šta ti znam kosmonauti. A oni, neko neće da ustane, kažem dajte ljudi malo, ja sam stariji čovjek, vidite da mi drhte noge. Ja kad sam bio mlad, kažem, u tramvaju tamo, šta ti ja znam, ulazim, onda stari čovjek ulazi, ja ostepam mjesta. Oni kažu, zato sada ti se trese noge. Kako omladinu sad ima? Svega mladi vesela, ala mene druže Tito. A bit će bolje, nadam se. A imamo rješenje da Krcija. Ma kako da ne? Ja sam razmišljao dugo o tim stvarima. Ja mislim da Makedonija sada, pošto traži, Grci, kaže šta je to Titova neka tvorevina. Moramo promijeniti ime. Zašto? Zašto? Bi druže Tito reče treba. Pazite, to će biti privremena promjena. Ja predlažem da se Makedonija zove mojim slavnim imenom, razumiješ? Ako Josipija, druže Tito, ako uboje. Ako me ubao Josipija? Tako, biće. Dajte malo se sredite, ljudi. Brozija, ajde. Može, Ma ljudi, moji posluši, pa ne mogu s vama razgovarati, razumiješ? Makedonija, bivša Jugoslovenska republika Stratizom, mora se zvati mojim slavnim partizanskim imenom Tito. Titovi, ako može. Opet valimo svašta. Ljudi moji, ja kako vidim da stvari ovako, kako ide u pogrešnom pravcu, ova se država može jedino zvati Titanik. I prosti. Molim vas, budite zadovoljni, jer država koja ima ovakvu omladinu ne smije brinuti o svojoj budućnosti, razumete? Tako je, druže Tito, tako je. Tako je! Pa tako i treba, zahvaljujem. Hvala, druže Tito. Samo ja s tim... Molim vas, ja nemam puno vremena čekati, sad će ovaj satelit kosmonaut, jedan ludak, tako mi je vozio, toliko krivina smo, evo ga, sad će stići. Sve, ti paneše nešto od džaba, neke liste imaš. Lijepo ste me posjetili sada u zadnjem trenutku prije što ja leti. Ja imam ovdje novu pesmu komponovanu za Euroviziju. Jašare moj, ti ćeš učestvovati i predstavljati našu novu državu. Ako me druže Tito... Imate dobar tekst, molim lijepo naučim tekst i muziku, ja imam puno povjerenja u tebi. Razumem, druže Tito. Očekujemo pobjedu kao i uvek do sada, razumijete? Tako je, druže Tito. Pa tako i treba. Tako je, Srećno. Prijatno, druže. Samo prije što ne puštimo u sjenu, razumiješ, moram pozdraviti svoje ljubove i ljubanice i ovdje sam uočio jednu pozitivnu